Pemirsa lu kiriman kantun wenten ring makatah widangan pesisi Badung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung taler kantun maut saha nampenin pikobat inucap. Napi malih kahanan puniki ketar kayang memargi ngantos bulan Maret sane jakirau. Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Berbahaya dan Beracun DLHK Badung, Anak Agung Gede Agung Dalem matutang pikobat inucap. Manut dane lu kiriman sane akehan lu plastik puniki ngelantur rao, nyabran rahine wenten setiman truk sampah kiriman. Yeni ngasiki truk sida nampung kaliton, artos nyane wenten sida seton lu kiriman sane keangkut nyabran rahine. Sabedres miwah angin baret ngawinang lu kiriman setate rao ring selantang pesisi kaje miwah klot sekadi kedonganan, Jimbaran Kute miwah pati tenget. Bekatah wenten dase sona pesisi sane nerima kahanan lu kiriman puniki. Agung Dalem ngawohin pai ketanipun durung uning indek kahanan sase sane jagi rau puniki. Daweg tanggal kali dase Desember nilintang, sampun wenten langkungan kali talilu kiriman aneka angkut. Ketar kayang pikobat puniki memargi ngantos bulan Maret sane jagi rau. Puniki mawinan tim DLHK Badung pacang kesiaga yang salami sase saba puniki. Sekadi rengo widangan pesisi pacang kesayubin oleh tim unit reaksi cepat, tim puniki kesiaga yang prade wenten lu kiriman tatkala sase sabatur menjaga selantang pesisi. Kewentenan piranti alat berat talar kesiagayang, prekanti sarang pantaraning petugas mewah sarana sane keduenang, jantan side kanggen penampan pikobat inucap tatkala sase sabeng rauhen. Petang unit loader sane wenten pacang keanggen oleh 15 anggota URC. Ipun talar kewantu oleh tlongata tukang resik sane side mawah ke wewidangan pesisi. Bali Pos Nguningayang.